At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipakay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Nya mas tuy bananak yung kamuti ka ginatang mong imbalong kada kami pipita. Sa quality siya. Saan ko aginatang na kita pupoy? Nudikot siya amis mo tinangluto ka ta kita. Makitam pupoy. Mamati kan, analaing ni Pipitang agluto iti merienda. Wala ka muto. Apo, talaga na imas. Iswa bagik pa ito yung Ops! Di mo nalanday ta. Bagik mo na. Ay sos, mangibingay ka mo ta. Amo mo ti kadwam. Ay, dahil tapan nakabagi ko na bananak yung tialaan pupoy. No, magbisin ka talaga. Ay, thank you, Pipita. Susapaw. Talaga ana saya at nga ada yung kinikamuto. Kaya't mo ti matapis. Ay, sana kamuto. Pikamot maangawin. No kasta nga rod, san kan ngagsaupay? Ala, mangan kalatan. Nasaya ata si Mangpat kan sisan. Itay payapas pasungadan ka. Apay, ada kinadait mo, tanabayag ka? Kalawakaw kalakla kaya? Asino kumamati ka dahil ka? Kamu kaya no nakachat mo de ex mo kat nagkita kayo? Ha? Ila at tangay bagbagam. Naibayagak, tainururay ko jay manager ti Marapait Agency. Nakasarita mat lang arod. Wan, kat kunada, awagan dan to jay mapagpiaran at tao da. Taisuntukan ti umay akatulong ta. Ukat nasaya at ano kasta. Agam duamot lang ti umay akatulong ta. Wan, saan nga agka po iti agency jay may nga umay akatulong ta. Kat sa dino nga rod asulit ti lubong ti paggapuan di may nga umay. Inrekomenda ni Kumari Waneng, taga sityo Palpalikong. Kanyat nagan na. Rudy Nay, saan nga ta napakong no aggapu di palpalik ko? Nagagat ka no dahi jay a Rudy Ukat ka anong nga rod umay dagit akatulong ta. Ni Rodelin kat inton bigat ti umay na. Ngam jay agga po iti Marapait Agency kat agperma kam to pailaan ti kontrata inton maminsan abigat. Sige, sir. Oo na. Ay, lumayak to nga ron dito opisina. Okay. Bye, sir. Nay, ang damot kinasarita mi ti cellphone mo, Pipita. Wayne, ti Marapait Agency ka mo to. Apay anak pamulagat ka itinanghig mo? Amuklatan, no niya tiga po na. At damanan pangisirkan daking kaakatulong. Correct ka mo to. Talaga analaing ka. Unak to pay ka. Apay, talaga di ka pa'y nabanog ng katulong. Saan ka mo to? Taragsak ko, di pa nagserbik akas katulong. Ay, biyagaya. May strangag paiso ngam kay kahit na matiyag katulong. Gaputa, iso, tinakaikariyak ka mo to. Aging ka, kabailak pa ilaang magtagtrabaho. Sa anak to ama umang agkatulong. Amot no, nayaw-awan ka itayan, Rodel. Ta, itay imawag ka. Kunam nga asidig kan ditoy. May sanga oras anaguray Naplap nga minjay nagluganak a jeep, senyora. Iso ana ibayagak. Correction! Ay, Jack kayat ti senyora nga awag mo kanya. anya nga ron ti kayat yung awag ko kada kayo, senyora. Nanalatan ti awag mo kanya. Wen, ngam, kasla mabayin naksabat ang mga awag kada kayo tinanak ng papa. Tapay kumaamabain ka. Dinto ta siyak lang nga rodan tag ko na. Ana na kentata ti kayat ko nga awag mo kada kami nga amaw. Sige nana, nung iso ti kayat yo pangawag ko kada kayo. Ket, iso ati masurot. Sige, umay ka nga rod, ta isursur ka dito unag ti balay. Agrama ni ti arubayan me. Apaya di yung papukan to'y nakadakdak ka labaliti dito likod ti balayo, nana. Tsak kayat apapukan, Rodelin. Ay, apay nga nana, idinto ta nakadakdak ka dito balite. Urila, sansamot akabalan arakapun ti talo at tao ti punan. Uwan, talaga adakkel da ito abalete. Ngamlungog iti tengana. Awanan ti bugas na. Umay ka.
Inta di tabangir na, tapno makita. Ay. Ah. Huwag peso Masirip ko. Nay. Nagunag. Dahil man tidilawat. Apay nga dabunton anayabay dito. Wow. Kat ado kami amamate, nga itiday taabunton. At daan sisit, ken kaibaan nga agbalbalay dita. Ano lamin? Wan, Rodelaine. Iso ajak kayat apapukan daytoy abalete. Taamangan no ada pakadaksan me kadagiti katatawan nga agbalbalay dita. Mabitlay, gumayang. Ay. Nay, Nang bagngal daw mo, kamutaw. si kahamot gayam. Sumar ka. Kan, anya dito nakaplastik kapit-bit mo? Tinapay kamutaw. Gimatangak man iti meriendaan tayo, iti panagapok iti marapait agency. Okay. Napan ka nagpirma iti kontrata mo ako na. Una? Ay, ayan nga ini Popoy. Daya ko sina. Kalkalong, tamabising ka no. Anya? Kamuto, Oh, nagpasa ko na naman. day ta. Oh, na yan, Popoy. Nay, kapay nakausap ka man. Iputa, napudutan na kanangan, Pepita. Isong inustub ko tibadok. Na? Batukan! Di ka lang mabaing kan pipita. Uray na nagbukirat tapusig mo gapot sobra busog mo. Saan ka nga ron makamerienda ita, Popoy? Tanabsog ka na ko na. Ay, mabalinlat sa Pepita. Sa palit ipagyanan ti merienda. Ay, apo. Kaya't mo asawan at dapan nakabulsa tabi tukam. Wino, kaskala beklat. Correct, Kamuto. Sa balit ipagyanan ti merienda. Kinkasta matin na po. Pepita, isong idasar mo ti merienda. Takanan tayon. Atak! Tata Bernabe, agpaiso ka di yung bagani na nasisang kanyak. Nga ada kay ba, ano ang sisit iti bunton, iti abay ti balaytay. Tsaka mo. Tasaan ko pa yung nakita ida. Hanggang mamati ti asawa. Nga ada kaibaan wano ansisit nga agbalbaray ti dayja bunton. Anya? Dumagdakkel nga min dayja bunton. Saan akas day ti sigot akadakkel na edikay. Isu nga ado ti mamati. Adda maligno iti dayja bunton. Malignaw manan. Inagadon. Kaibaan, ang sisit, malignaw. Ay, nakabutbutin nga rin no kasta, Tata Bernabe. Mabutong ti asawa, kangam do siya, saan ka mabutang, Rodelaine. Narigat ti di mamate. Tano adot nang itaga nga da kaibaan, unaan si Seti ti dadya buntong tata. Ay, tingado. But-but nga nyo lang ti bagbagiyo, no day ti pamatiyo, Rodelaine. May mesa, ba't tinapay akinan mo itay? Pip Kamuto. Kaputawan ganas ko amangan ni tayo, Pupoy. Ay, gapo ka di. Di pa nagpirma manan ni Pepita iti kontrata. Wag. Anya ka na ya. Kaskala din narawam. Amumat, asan akayat ni Pepita ti maistambay ti mabayag. Panagkuna ka, tadumot ti urnong na. No apay mapanpay lang agkatulong wino paalila. Maboring, nooman trabaho na si Kamas. Anyang awan. Damot ti garden na. Nga sikasbon na ko ma. Narigrigat ka ag garden ng ti mapanagkatulong. Kayat mo, ngagpugot ni Pepita na magagara iti kay nito. Uray pumugot na pintas lata. Hindi namat kaya ti pumugot. Iso kay kaya't nalaang at agkatulong ng ti agpokus iti garden na. Rodelaine, dalo samdya may sa akwarto, ta isuntumot ti pagyanan di kadwam nga umay akatulong. Ay, tiyam mo kat agkakwarto kami. Saan? May mayat no saggay sakay ti kwarto. Tapno damat lang privacy ti tumunggal may sa. Ayaman ak nana, kanon to gayang mo may di kadwa kakatulong. Umayan, inton bigat. Nagagat nga tamat lang nga kas kanya. Mabali na kasta. Ta maipanakkel unay ti agency na. Nasayat nga rin no kasta nana. Ay, makapasadot nga min kat no sana kas kanyak ti kinagagat. Oy, Rodelaine, kamat tanti magdaydayaw iti bukod mo abagay. Di mo matla urayanan, asyak ti mangibaga anagagat ka. Nganyak met lang aron maurayan na dayawin niya ti kinagagat ko nana. Isa siya akon atin ang bagkatitibukod ko abang ko ako nada.
Nay nakaimpaki kamot gaya man. Wan ka mo to? Sapno day tanto lamang pagkata na dito'y bagkaw inton agluwasak no bigat. Ay, may kawa kami tumanon akin ni Pupoy. Di nakmaniramdaman ka mo to. Ha? Kadak pulos may kawa. Nga uray mabayag ni Pepita nga awan dito'y bugyasan. Sa narwama ko. Kasta ka kumamay, kamuto. Kwa, Ulbod, tigayam ta Pepita. ha? Pagkunaan mo. Nyaman sasawi mo? Kaputi pa nang ibagana. Amay kaw-kawa at mat nga madayo ka. Itong tataan mo na matadak pulos maikaw at ikaawan mo. Salbag ka, kontrabida ka. Ipakpakitam lang awan patig, tigayim taking ka. Apay, panang isakit ka di king kuwana. Di panang ibagam amay kawa ka nung madayo ni Pepita. Na? Samartan kayo. Di kay agdinis ko tira kasta, Pupoy. Kamuto. Tamang ano makapaglinawan kayo, pay. Talaga ano, di pala sumardang. Sisang, adar sa amat las-lastog ni Rodelin. Taapay, anak ko ng tikasta, Bernabe. Nangagko ti panagsarasarita yu itay. Kat napalalo ti panang daydayaw na itibukod na abagi. Uwan nga. Yakla impagaro nga damat gayang paangin na. Sa bagay, agpay sumat kit yan nagagad. Ang makita mo ti kinaalibtak na ngagtrabaho. Saan nataarong ba nga iso ti umuna amang dayaw iti bagina? Tila dagas na akat nung naang-angin tumanan jay umay pay akadwa na akatulong. Saan damat nga ta ngagpada iti ugali, Bernabe? Ikarkararag mo lang ang asaan. Tanong nalastog na adwa, sigurado, kanayon ko idang aungtan. Nakaon kamuto, Pupoy. Ket agan anos kayo lata amangkit kita iti garden kayo. Si good mood. Siya nga rutin ang italakam. Si kakit di mo't di ure awan ka. Awan pagdanagam. Da kami kan Pupoy ti makamo. Ket saan nagtulat nga agsarsarday nga agyam-yaman kada kayo. Pepita, basta nagblagay pa mo ito ti pasarabam ya. Inton sumambat ka dito bugyasan. Ikaw wala, Pupoy. Susapo. Namnamaam, addan tumanan sarabom kanyak. Ningarod ka mo ito. Ay, sumardeng kan, Pupoy. Na, ure saan naktulatan na paspasarabuan ni Pipita, wala nyaman na kanya. Umanayin aragsak ko, nung nasalunat nga agsubli di tibugyasan. Ha? Ay, agyaman na kamuto ah. Ay, nay, addan sumunga da boss, kamuto. Pupoy, sige, sige. Inakaon ah. Pipita. Ingat. Bernabe! Bernabe, may kaman! Apay, yan yung tibagam kanyak sisang. Hinalam ka de, ti 1,000 a pisos ko, di bulsa ti duster ka. Na, sana? Apay nga ngawan. Basta kakit di mo. Numakapukaw kay di kwartasak ti pabasulang. Di magasot manan di napukaw mo di kalman. Siguro ka nakaibaan man anjay nagpukaw a kwarta. Anya. Pabasulang manan dagiti kung kuna makaibaan. Gaputay sudalaang ti addaan pan nakabalen. Nga agala dagiti nakadulin diti unag ti balay. Ay sos piman paya kaibaan dagitan wag paiso akong kunam. Kanayon dalangan na mapapabasol no adda mapukaw dito'y balay. Aha, alangan nga ni Rodelin tinangala, ay napukaw sa ngaribaw. Susapo yan. Idinto ta di mat pay simsimret dito'y silidta. Iso adagiti laki di kaibaan dakin aramid. Ay sos sisa ngaya. Saan man natila pagpapasulag? Siguro akit naragrag mo. Wano di mo lang malagi pinangigastusam. Tadamot ng kabkabaw mo. Anya, masansan nga da mapukaw a kwartayaw, nana. Wag, maluklok sawak no pa. Tapasaray agsasaro no ti mapukaw a kwartame. Adda ka di umay aman nanakaw adi masipsiputan. Dagiti laki di kaibaan iti bunton, kaya tapos ngagtaktakaw iti kwartame. Anya? Unay kayo mo nana. Pabasulin niyo pa dagiti di makikita. Ay, talaga analaeng dagiti kaibaan. Takunada, ano insuot dan tibuniti da. At saanan ang makita ta sino man. Sana ka mamati tinita pamati yun, nana. Ay, pudno nga da kaibaan, balasan ko. Ada nga ro din nakakita kadakwada, alaman. Adan, Sino ngay? day di apong ko iti tuod. Ta nakita na kano ida nga tugtugaw ide iti rabaw ti bunton iti abay ti balite. Anya? Ay,
Di mo patpatyan ni Nana Masisang, Rodeline. Ha? Kada di nagistorya ken kuha na nga apo na tumeng ket addasan sa noong na. Anya! Ay, Saan ka di apod no ti kunak? Sisang? Salbag ka. Mangibabain ka. Adaya san sa noong, day di apong ka. Anya nga awan? Dinto ta sa ulat na ngagmay-may sa nukas di akabos ti bulan. Kapilitan, ngagsao-saulat ta, di amay maysa. Tatunggal kabus day bulan. Isat pan nakisarsarita, kano kinkwana, di dagiti kay baan. Iramraman na kayo kit di amaoyong tapat siya nyo una, dagiti bagbaga na may papan ka dagiti kaibaan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tibida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, taplog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. ay, unay mo ito na nagadaras, nagtapok, si Swelo. Kasagsagat ko lang ito, yung nakadaado man ang titapok. Namuna, itangal daw, ti ko na ni Nana Sisa, nga isasangpot yung kadwa kakatulong. Nga dito na ipitakas na papiliti suli. Kita man. Kwarta! Talot tao na kwarta. Nagbukal na sa karibo. Dagiti lakit di maling kaibaan, tinangala tinagpukaw a kwarta krudele. Awad ti sabali a pabasulag, no saan ta nga isaw. Ay, patyan launay ni Nana Sisang. Adagati kay baan kagtaktakaw, kadagati mapukpukaw a kwartada. Ay, saan ko nga itid kan kwa na rito eh? Kwarta ko? Kwarta ko nito'y birbiro ka nasa nga ribo a pisos. Oray, kadagati mat kay baan, di pa pabasulan na. Mabit lang, umayakon! Siya kunti mga lukat itirida, Rodelen. Tama nga no tay kadwa mo nakatulong day tagdurdurbay. Noon na. Isulakit din day ito yung Naimbagnal daw yaw, Nana Sisang. Kung nagtupay kita si Kan Pipita. Sige, sobre ka. Agyaman Nana. Rodelen! Adan ti kadwa makatulong. Kat mangyag ka man ti pagpalamiis tayo. Wala na. Nana Sisang. Nagdakkel gayam ti balayo Kaslaman siyom. Nagtitinulungan a pinatakder da ito dagiti anak me, Pipita. Mano ka di dagiti anak yaw, Nana? Limada. Ngam adda amin iti adayo. Sa dino ngay, Nana? Kan adda ka di amin ang asawa da? Uwan, naasawaan da aminan. Jay inauna, kan adyan na, adda da ijay Canada. Idinto ajay mat nagtenga, kat adamat ijay Hawaii, tanakaasawa iti Hawaianaw. Kat tiburidag ngay. Kan ti maysa, Nana Sisang. Agpadadamat anak asawa iti Hapon. Iso nga adadamat ijay Japan. Na yan na nagkasat kayo, Nana. Di, iso dalat nga raw, timang mangtag kadagiti kasapulan nyo. Uwan, ngam saan kamat amamimpinsan nga agsamakad kadakwada. Ta adamat ti pensyon me nga agasawa a pangalaan me, ti dadu mga agserbi kada kami. Wala. Ako, nakabakbak nang kayang Nana Sisang. Makapaabal kayo. Kaman mangirwar iti baso, tao minum taman. Adagin natang kong arak. Ay, jak kagat ti uminom iti arak. No awan pulutan ka mo to, never. Kasta, adda, kumplito, boss. Gimatang kiti fried chicken, amo. Kaya champion. Sigurado, amabarte kak maling. Tadda pulutan apang ibulunak iti arak. Mapan ka nga doon mangirwar kaan. Alam tumutun tayo arte masili. Una ka mo to, nanginginig pa. Sige, mabiglang ka inak mangirawaran iti pasok. Sus, day talat pagalistuan na day tatao.
Ay, loko. Ay. Dahil tati ay rigat na kingkwanan. Pagbalin ng ina po iti pulutan. Mabartek iti pulutan. Saan ngagbaling kanya kita? Pisitak iti ado asili iti pagisawsawan iti fried chicken. Tapno di unay makaado ngagpulutan ti loko. Kita mantilaing mo itapupoy nagbalikas ka kang kamuto. Saus! Unaya na kinadakal ti baliti na ito. Adda dito likudan ti balayaw, nana. Apay adiyo papukan. Ang mga lumabwal no ada na pigsa abagyaw ket kabutbutang. Kabutan ko apapukan, Pipita. Apay, nana? Gaputa adda agbalbalay akaibaan di tabunton iti abay ti balite. Anya? Ay, sus, nanasisang. Awan kaibaan, kas kadaan sisit. Kung kunadalaan ka di dayta. Adda, Pipita. Tagagayam ida day di apong ko iti tumang. Anya? Sana ka mamati ti dayta, nanasisang. Ngamtakas ti ugali dagiti jaske akaibaan. Ha? Pagkunaan nyo kasta, nanasisang. Gaputa agtatakaw da. Anya ti pagkunaan nyo ngagtatakaw da. Isuda ti atapag nga nagtakaw ka dagiti mapukpukaw a kwartaak. Ay, unay mo tay. Anwan kumangay dagiti kaibaan. No, bilang tagpaisaw nga isuda ti agtatakaw. Amo tayo aya. No ti kwarta tayo kat isumo ti kwartada iti lubong da. Imposible mo ta, nana. Alangan nga damo bangko sentral iti lubong dagiti kaibaan. Ay, saan nga tamad din na masarakan dagiti bumalay? Agraman ka ni Pipita. Dahil tinlamang ko nga naramid kong alkan siya kawayan. Iso ti pangipiso kakit tinapidot ko asang aribo a pisos tinanasisang. Mayat mat. Tatapon na adagati kaipaan ti agtaktakaw. Siyak ti agbuenas. Numatagi na yun akasta ti pamati ni nanasisang. Hey, Tata Bernabe. Anya dito indayo ngayon sa putyo? Ay, inatang kumanday ta iti kumpadrek nga ibitin ko ijay sirok ti balite. Tadaman pagpalpalami isak no tengat aldaw, Pipita. Anya? Hey! Apay nga ijay sirok ti baliti nga iti kaya ti hapang ibitinan iti dahitaw. E dinto ta, may mayak no ijay sirok ti mangga di ta sango ti balayaw. Nalamlami isi ijay sirok ti balite, Pipita. Tamato parti angin, wag po iti laod ti puloy na. Sabagay. Hey, tata. Saan kayo kaya mabutang iti bagbagan ni nanasisang? Nga ada kaibaan nga agbalbalay iti buntaw di taabay ti balitek? Ay, saan ka mamatpati iti asawak, Pipita? Awan kaibaan, wano sisi. Ay, pada kayo mutgaya masaan amamati iti kaibaan kasagan sisi. Ay, win, pulos nga awan pamatik kada kita. Sarasarita lang, dagiti kong kunada akaibaan, wano sisit dito. Ay, Rodelin! Rodelin! Apay na nasisang. Ay na! At damat tinindayon nga imbitin dagiti kaibaan iti sirok ti balite. Anya? Kasano ko mati panangibitin da iti dayo ni Jay ngay. Makapaggaraw na ka di akas iti panaggaraw tayo tao, nana. Uwan, Rodelin! Tagdamat tinindayon iti abay ti bunton, iti abay ti balite. Ay, dagiti lakit di kaibaan, takin indayon iti dayjay. Ay, talbag ka sisang. Saan ang akaibaan? Ha? Apay, sigaya ti kungkunak akaibaan. Kapotay sakti nang ibitin itindayon na nakita mi ti sirok ti balite. Anya? Sika? Uy, tadaman pagparpari irak no tengat aldaw. Ay, saan amabalay? Tama nga no agbaling kamot akaibaan no jay ti pagpalamisang. Oh, adula amin. Awan kaibaan si isang. Ada! Tajay bunton ti abay ti balite ti tangda. Adula amin. Aradwat to pa niya kung kuna mabuntong. Ay,
Ay, di mo pagang-angawan dagiti kaibaan. Ta mga no pagmalinenda akas la subsub ti baboy ta subsub mo. Hello, kamutaw. Nakawag ka man. Kahit ka lang mata kumustaan na niya nga rod. Amot sa baling ibaga. Kaasi ti Joes, nasaya at aklaan mo't ditoy. Kumusta nga rod panakilangan king karagiti amaw. Nasaya da ngagpadpada kamutaw. Mayat dagiti natumpunga kita nga amo. Nasayat ang rod ng kasta. Nasimbangan di turog ko kapoy ti daytang imbagam. Apaw? Wen kamutaw, awan pagdanagan. Nasaya at dagito'y amo. Mayat man, no nakatungpong ni Pipita iti nasaya at nga amo. Dayta ti bunga, ti kanayon ko apan ang ikarkararag. Asapay la kumata nasayat dagiti matumpungan ng amo, Popoy. No kasta, utang manan ana embag anakam king ka ni Pipita. Di pan nakatungpong na kadagiti nasaya at nga amo da. Ni, sana kasta ti kahit ko nga ipaawat king ka? Nga saan? Idinto ako nam, abo nga ti panagkarkararag mo. Iti pan nakatumpong ni Pepita, kadagati nasayaan nga amo na. Santa na pagrikyaran dayta. Baliwan taman ti tupi ko ta. Nagrigat ka makawawat. Una yan. Nagadugayam alamuktas kada sup-sup dito'y sirok ti balite. Saan tayong umapay kanyak ti turog. Tatimat, panagpatpatay ko kadagiti agkagat ti ubrae ko. Nay, apay nga damat tin sinandakulap ang naglima dito'y gurong ko. Anya ti kayat asawan da ito. Uno ti kadi pa nang patay ko itay iti dakkel alamok ti naglemaan ti sindakulap iti gurong ko. Daytaw. Kaibaan lakit day, daking kapwanan day ta sinagdakulap ang naglemma di tagurong mo, Bernabe. Anya? Dayta kamanan ako na tiket laing mo ang manghiraman kadagiti kong kunam akaibaan. Ta sino kumapay nga raw, daking kapwanan iti day ta, no saan adagiti day katatawan. Ay sumardang ka man sisang. Di mo man pagbaraan ti pidit-pidit ko may papan kadagiti kong kunam akaibaan. Sige, no di mo pa siya kat makamu ka. Di ta ka manlangan. Ay sos. Nagwagteng pay ngay madayo. Lo kaasisang. Tiket laing na amang pabasol kadagiti kong kunan a kaibaan. Ay, awagak man kit din ni Jefferson. Kumusta ak man iday jay Canada? Nabayagan na di kam nagtungtong agamot. Nay. Apeng awan mo ti cellphone ko iti bulsak. Ay sus. Naragrig samot ni ginagin indayonak. Apo unti balita. Ano santa apis iten amin dagiti gas akimpet iti rangaw dagiti mula ta atabungaw. Una, nasakitan ti sikat ko. Kakakubo, nagpiswisit kadagiti dadakil nga igis ka mo to. Ispray akturaan iti insecticide. Nagkuna! Eh, maday! May ti kastoy. Hindi kong kuna mga spray nga. Inot amatay amin nga igis akimpet kadagiti rangaw. Numadigos diti insecticide. Ay, di ka man mangipapilit, Imbagak mutking ka, saan ang nasaya at nga gusar ka iti pesticide when no insecticide, tadi kan tugat mapiste. May matikas to 100% amatay tigas no mapisit. Unay kan, ikapulis pa atiw. Talaga ba? Gaputan maditi bagbagam. Gaputan no sikat isurutak. Madadaalan ti organic farming nga itantandudok po boy. Maawatam. Rodeline, Pipita. Umay kay man dito Darasin nyo. Saan? Nakatiti ba kayo? Naragrag ko na sa amotin ta cellphone ko dyan naging tayo nakasirok ti balite. En kay man birukan. Ay, mabuti nga ka pa nagbiro kay Jay, Tata Bernabe. Iso adi ta aklat ta narubayan magbiro. Anya,
Ay, unay kamot ten Rodi lang. Ijay si Rock ti balite ti atapon ti amo ta nakarigregan na iti cellphone na. Iso nga ijay ti pagbirukan ta. Unangam, ada ka no kay ban ka daan si Jai. Nakabutbutan. Apay nga minapatsam nga ta kaibaan. E dito ta, di ka kay mo nakakit-kita. Sige, umay kakit day. Tain ta birukan ti cellphone ti amo ta. Umay ka! Kinautlakit di ti kaibaan, ti bulsam, bayat ti panagin indayon mo, ijay balite. Iso, dalakit di, tinangalat ti cellphone mo. Anya? Dusagak to pa'y tangangam. Iso naman ang tipapasulam. Gapu tama balin, ana istorbuda, iti panagin indayon mo, ijay. Iso nagtripandan nga inalat ti cellphone mo. Oh! Adula, amin nga ibagbagam si Kasisang. Urayan tala sumangpad dagiti katulong ta. Tabarang mabirukan damat lang ka cellphone ko. Santa na mabilang ti panagrikos-rikos ta dito ipon ti balite, Rodilay. Yung kas day ata santa mo, nakita ti cellphone ti amo ta. Sumabay ka. Nakita. Nagdarasan na pananan ni Pipita. Ay, Pipita! Urayan nak! Darasan mo nang kinagnaak. Ay, inalisto na lakad nga ron tinagna. Mabuto yung sa langot kadagiti kaibaan. Ay, inakmat itong tita. Ay, agda na si Karot ka. Tayo mat cellphone na birbirukan, men. Iso dahito na si Karot ka. Ha? Alay kon. Katsan kon nga ibagbaga nakita ka sa cellphone. Ilamang ka. Uray kat mamati ni nana si isang aramid man ang dagiti kaibaan. Tipat nakapukaw na sa cellphone. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing hindi, deta subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya? Saan nyo nabirukan ti cellphone ko, Pipita, Rodelin? Namin ado, may arinay-kus-rikos di poon ti dakkel abalite, sarangam. Awan nakita mo yung cellphone. Unak tupay, asa anak-anak kamalay. Adagiti kaibaan, tinangalat ti cellphone mo. Sabi na pumata, mamati ni nasisang iti asawa na. Hoy, Rodelin, apya di kag tagtagar eh. Ay, wata ta. Awan ti amo ko na may baga. Tasaan mo ta nabirukan yung cellphone niya, oh. Saktuman ti mang birok. Datan ti mapan, Bernabe. Ako nasaysayat pa ya. Nung mabirukan dati cellphone ko, parang mamati kanton nga awan kaibaan. No saan tamat makita iti panang birok tanto. Mamati kan tumatan nga da kaibaan. Di uray ang malmalamdamang birbirok kinapukaw cellphone. Uray pa'y makatawan. Saan dan na makita pa'y tanailamang kaw ni tinangidulina kiti alkansya. Odling! Uy! Apay ang naikulkulong ka? Ah? Eh, Pipita. Unaw! Pampanunutom ka day? Tanang ipapilit latan ni nanasisang akaibaan tinangala iti cellphone ni Tata Bernabe? Ah? Ay, awan! Unsa? Isot ang panonote. Amom, Rodelaine, saan ka mamate iti kaibaan? Kanang nang runa, ajak mamate, nga agtakaw dagita akaibaan. No bilang man tagpaisaw nga adda kaibaan. Masapo lang mapamahatek na ito eh. Sika, Rodelaine, mamate ka kate? Ay, uy! Mamatek! Tauri idi ubingak. Ibagbaganda di apong kong adda ka no kaibaan. Pangbut-butang laing dagiti babakait kan lalakay ti ibagbagada kaibaan. Nang runa, no sulpang, wano alikutag ti ubeng. Pudno nga da kaibaan, Pipita. Taday di may sakar ruba mi kat masansan ang makaibaan. Ano? Asino ka nung ay dagiti mang sansanib kun ko ana? Sigon iti day di herbularyo na ngagas kun ko ana, kaiban ka na. Oh? Jak mamati, Rodelaine. Awan kaibaan. Boy! Mapata na di Gardain. Nanagaway ka mo to. Nanay. Eh? Di ka umay? Uri ka? Kas kalag kakapsot? Uwan,
Majit bagbagik. Nan ano nga anak siya. Anya? Nadan sa naranaak, adi katatawan. Idi naglinungak, ijay karigwela sa iskalman. Anya? Mamati ka kadagiti di katatawan. Munta mo to, mamatiak. Pacim nga raw nga damat alalya. Patsik ah. Di bagbagada ro da kapre, pacimbay. Katwa na, patsik. Tasangkay baga di apong ko abakat. Adda ka pre, nagbalbala iti dakilapin noon iti saragwelas. Oh, mamati akton no balite wenno darakkel pay akayo mabalay no sargwilas. Kay apo niya tay paglemengan na ngay sargwilas. Kalukwan mo dita. Ay apo ya. Adda ka dimot kapre nga agduras iti sargwilas wenno agapon iti sargwilas. Ita ka mo to. Sigurado. Pangbut-buteng lang na di apong mo abakit king ka, tasulpeng ka siguro nga ubeng. Saan nga tamit ka mo to? Tamamata ka talaga, ngadda ka pa rin. No patsya mga dakabray, o de, mabali na patsya pa yung araw, ti magbagada ka iban. Ay sus! Matagtamanan ang mamata ka tinagta ah. Anya? Kupaban, promise, adda kay paan. Apay, amumunti lang ati ka iban, tapatsya ako na. Ako isa anak pa nakakita, iti kaibaan. Mutlagayam. Ngam, di pa nang ipistura di apong ko abakat. Kaslaadan nakita, kakalang-langan na. Sino, ti amo makaslakalang lang ati ka iban ako ram. Ay, di man amon ka mo to. Sa amang agungot ka, namambang. Apay kung mga agungitak. Sige baga mo na sino di kaslaglang lang ka iban ako ram. Ay, sige mandaangan. Di kagangat Wen, kamu to. Wen, sige, baga mo. Di na ko mapagagaran. Sika. Wen. Anya? Sika, tikas na ka lang at ikaiban kamu to. Babanti, panangladawan kanyak lady apong ko abakat. Nya nga, gawin taglang-lang ang kaibaan. Salot ka, bagkalan ka manlangan. Ay, maray, ang gungguram. Ay, matabasan ko matatiddo ka timid mo, loko. Talaga dito yung sirok ti balit iti atapa ka nakaragregak iti cellphone ko sisan. Ang awan mo Gaputa mabalin nga inlemengan tinakapidot a kaibaan. So nga umaikan, intan iti balay. Pudno nga tanga adda kaibaan aya. At isuta nga agpaiso tinangala iti cellphone ko. Suda, ta akin aramid, kunak lang arudan. Kat mabalin nga inaladan iti taang dati cellphone mau. Pues, birukak no sa dino tinangilim manganda iti cellphone ko. Anya? No kasapulan nga araduag ti bonton akong kuna mapagtaangan dagiti kaibaan tapnula ang mabirukak ti cellphone ko araduag sisang. Dadaalam, ti balay dagiti kaibaan? Wana! Tasikat nagkuna mabalin nga inalada iti unag ti bonton ataangda. Rebaag wano araduag ti bonton sisang. Naturturungatan ni Popoy. Sa pulak at baglag. Diyak magustuhan ti panangibagana akalang-langak ti kaibaan. Ay, diyak maaklon ti bagbagana. Popoy! Poy! No dangdangganak! Rumwal ka lang di paglablam mga may salbag ka di. Urayak na makauyak habang pukaw kang kwa na. Ay, saan ka makapaglamang kanya, Popoy? Sapulin ka, sapulin tabag. Hello, Popoy! Nakaawag ka man? Bibita, tulungan nak. Isa na kanyak. Abay, Popoy! Anyat mapaspasama ka ka! Tantamang patay kanyak, Bibita. Anya? Sino? Ni Kamuto. Anya? Taamay ang kayat nakapatayan ni Kamuto! Kaputa kagura na din ay bagat king kuala. Ngay sumatipon to. Anya? Abay, Popoy! Anya ka dito na imagam kwa na nga isot pang patayan na kin ka? Naibagat, akalang-langanan na kini kay Ban, Bibita. Anya?
Ay, napupoy. Apay namin nga imbagam ti kastakan kwa na. Saan mo't ngaglang lang nga kaibaan ni kamuto ah? Dingga man na imbag. Kay palawag kuking ka. Kahapay anay baga. Akarupro pa na dagiti kaibaan, Pipita. Anya kan, Pupoy. Sige. Tadumngagaktin ka, Pupoy. Rodeline, kumay ka man. Apay tata, anda ba sa pulyo? Iantay barreta kan pala. Awan mo't dito bodega. Ay, diyak ka mo tata, nakitak mo't pailangan di kalma na nakapasanggil dita. Biraw kang, taytot munto kanya kapama na makitam. Uwan tata, siguro katimpak na ni Pipita. Nagdalusak dito bodega di kalman kay. Kamar nga ro tamagan kan ko anak at masapol ka. Darasam! Uwan tata, nakdamagan. Papanaam, Rodeline. Inak ni tayo ni Pipita nana. Adaman inakdamagan kin kwa na. Anya ti damagam kini Pipita. Hindi barreta kan pala. Masabol ka nung ti asawa yaw. Anya? Sige na natin, nakmandamagan kin ni Pipita. Isukot ka mo ka nang ipaknay. Nagdalos kami ni Budiga di Kalman. Saan nga impak ni Pipita? Hindi kayo tinangipaknay nana. Saan ko nga impak ni? Ngumkit de, impabulod ka. Ay, Ibagam kini Bernabe, nga daim may nagbulod jay pala, kan bareta. Salbak na tanapupoy. Yak nasurutan na nagturangan na itay timaray. Yung sumangpet lahang, talaga abagkalag. Ni Pipita tumawawag. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. Agyaman na. Sinong batang tiawag ko kan ka? Kumot Adaan, iawag mo ayan, jak sinong bata. Ada ka di bagam? Ada. Mawag namin kanyak ni Pupoy. Kat kunana, kayat mo kanu apatayin. Anya? Nagpulong king ka? Wain kamutaw. Di nagdagos kamot nga inawagan. Taamangan ko na, dumailawan ka nga agpay so amang patay kan kuana. Jak ngamin maklon, imbaga na kanya. Agasan? Imbaga na kitday, nakalanglang kano ti kaibaan? Na. Tapay nagkatawa ka. Kuna, tawan mo't kinapudno na di imbaga na kin kakamutaw. Tawan mo't kaibaan. Isumot ti kunak. Nga mamati ni Pupoy nga da kaibaan kat karupropak kano. Asino mo ti sana masuron? No kuna enta nga da kaibaan, kat karupropam. Akas kuna ni Pupoy. Isan arong bangagpuntot ka? Tapay kumasanak ngagbungtaw. Idindot ta kay ingas ko kano ti kaibaan. Lukas taman nga agpaisaw. Kano nagwapo na kiti kaibaan? Kasta na artista. No ka lang am ida ako na ni Pupoy. Anya? Wain kamutaw. Isasan arong ba nakapuntot mo ni Pupoy? Anang ibaga akalang langam dagiti kaibaan. Kas kala aktor kamutaw. So, kasla artista may dagiti kaibaan. Agpay so, Pipita. Gwapo ak. Wain kamuto. Gwapo ka. Kas kala aktor ako na. Kastaya. Wain. Di mo ano pa rin nakasla alingo wano ogsa ni Pupaw. Palalot putang nakin ka. Sige. San kun ngalan mo ni Pupoy? Basta agpay so timbaga magwapo ka. Wain. Gwapo ka. Ay, agyaman pa ikiti ada giti kaibaan. No adda mangibaga. Akalang langam ida. Sisang, asino ti kung naman ang bolod di barreta kan pala? Ay, kuha. Anya kwa? Ibaga no asino ti may bimolod. Tapaalak kan Pipita. Sino nga tati ibaga? Apay ngagmuling lang ka. Asino ti may bimolod ka dagiti masapol ko akagamitan tayo? Ni kumpadre Andaw eh. Anya? Ay paalak kan Pipita. Ay saan? Taawan ni kumpadre Andoy, talapan ni Jay Bantay. At santo la bumaba no, inton lawas na. Ayawan bibiyang ko. Basta saan nalagid na ngayon tugot dagiti imay na binulod dito balay. Aman, intugot na Jay Bantay, dagiti imay na binulod. Ta agaramid kano iti kalapaw Jay Bantay. Ta adda kano paginanaanda no agumada. Ay salbag.
Kasano nga ro da marabak dya bunton, no awan mo't usarak apala kang barreta alaman. Ay saan? Saan mo nga ribaan, Jay Buntan, Bernabe? Taama nga no pagkalbuan da ka, dagiti kaibaan. Jesus, bagla ka idik. Sa ada di ti balay ni Pepita. Ngayon may ko nagpaingan iti pananganap kanyak ni Kamuto. Jesus, ni Kamuto. Siya dito mawawag. Sumbatak na ta. Sa bagay, di na matam mo. Ang naglamang at iti balay ni Pepita. Ay, sumbatak lang kong tawag. Hello, Kamuto. Agyaman na kasi nung batang tiyawag ko, Pupoy. Ayan mo? Ay, lading ito. Ngumdak kacat nga ibagaking ka. Ha? Apay, mabuting ka amang ibaga, iti ayan mo? Wan, kaputajak pa'y kacat kimatay. Saan ka patayin? Sungagawid kan. Nalawlawaganan di panunod ko. Anya? Ay, inak maalilaw ka mo ito. Amok, no kasano ti pungtot mo. Gaputi na ibagak akalang langam dagiti kaibaan. Unak mo, tanalami isang ti ulokin ka. Kapoy tinaibaga kanyak ni Pepita. Ha? Anya tinaibagaking ka ni Pepita? Nga isot ng sib-sib ti pungtot mo itinaibagak akalang langam dagiti kaibaan. Kuna na agwapo ak kano. Iso agwapo kano mo dagiti kaiban akas kanyak. No kalang lang akida akas hindi kunam. Iso asumangpad kan Pupoy. Wan ka mo ito. Undo da dyan bagay ni Pepita. Guwapo ka talaga. Pepita, umay ka man. Sir! Anya ti bagahe, sir? Kuna ni sisang nga mong kanumatyag maneho. Ay, uwan, sir. Amok. Sika nga ro doon ti baon ko ama pa ni hardware. Ay. Anya ti pagatang yu di hardware, sir? Hingka gumatang iti palakan barreta nga usarak amang ramba iti bunton iji poon ti balite. Anya? Ipapilit lang tangamin ni Sisan. Posible adag iti kaibaan kano tinangala iti cellphone ko. Kat mabalin nga inlimang da kano iti pagbalbalayan da abunton. Ay? Anya, amot da ita na pamati ni Nana si Ikan, sir? Kaya't ko ang mapanagnakan no hosto no saan ti atap ti asawak. Iso arbaak di abunton. Pakitaak man wag paiso nga adda iti urag ti bunton tinapukaw a cellphone ko. Saan nga agpaiso da ita, sir? Awan kaibaan. Sarsarita lang dagiti babakit kin lalakay idi ugma ka panaway. Isumat ti kunak. Gumayat mo rabaklat tan di bunton. Tapno awanan ti pagbutmut nga di asawak a pagtaangan kano dagiti kaibaan. Napanan ni Pepita, Rodelen. Apay nga awan. Ada nang ibaon ng ti asawa yun, Nana. Sa di na. Ijay ka nung hardware. Anya tinapangatangan ni Pepita ijay hardware. Jackman na mo. Iso anilangan tata Bernabe ti pagdamagan nyo. Sa di nung arod tayo ni Tata Bernabe. Aday ti likod ti balay. Takpakan na nasa dagiti manok na. Sige, ituloy mo nga rodan ti agdalos. Ay nakman iti ayan ti asawa. Agyaman na ka. Sana raw lawagan mutlaan ang ti panunod mo Kamuto. Kat nakaawid ak mutlaan ang ti balay mo. Agyaman na friend. Pipita ti pagyamanam, ta isot ng sub-sub iti pungtot ko. Gapoy ti panangibaga na agwapo ak. Oh, kapay ngumisip ka? Agpaiso, ti ko na ni Pepita agwapo ka. Kaskala, artista, wenno aktor. Agpaiso? Wen, promise data. Namno apay ka ida kinaguran. Dagi na ibagaking ka. Akalang langam dagiti kaibaan. Ay, gapaw. Tapod no kano akalang lang dagiti kaibaan ko na ni Pepita. Wen Kamuto. Tawan pa'y mat nakaibaga. No nalaad. Wenno pangit dagiti kaibaan. Sa bagay? Iswali mo dakdaksen wenno gurgurain. No adan tumanan makailawan amang ibaga. Wen, ibagada akaropruwam dagiti kaibaan. Hindi ka na yakit, nagwapo ka ni artistahin na kanata. Pastunan! Naingunang pailag. Saan mo nga ituloy ti planom amang reba jay bunton, Bernabe? Amman, rebaak. Takayat ko ang mabirukan di cellphone ko. Nagpaiso nga inara dagiti kung kuna makaibaan.
Di ka di mabutang amang reba? Tapi ko mamabutang nga. Jak kabutang dagiti kong ko na makaibaan kaskadan seset. Iso adinak malapdan iti panang reba ki Jabunton. Sige. No di mo kaya tidungag kanyak kat sikat ti makamo. Ngam di mo to ko maibagbaga, adi ka pinalagipan no dadakas ang mapagtangmaw. Kung na yan nakaaduman ng titapok. Tsagadak man dagito yan. Ay, parta kakit di tagdalos. Ay naktog labaan. Ninto pipita ti agluto ti pangaldawan minton sumangpal. Ay, anya na iti may walwalis ko. Sing-sing man. Mana? Sing-sing. Nagbato iti Japante dati sing-sing ah. Sing-sing itataber na bensarata. Ibulsa ka dakos. Kukuha ko na ito. Ilamang ka man na. Sir, dagito yan, dagiti pinagatang yung kasapulan yaw. Tay, agyaman nagpipita. Sige, inkaagluto kat ni Aldawan. Day taman pinagatang ko ako kung tibaka tila uya. Muna, sir. Sige, panawan kayo meron, sir. Ita, rebae kunti bunton. Talaga ka di asaanan nagbaliw ti panunot mo, Bernabe? Saanan? Adan na kiti kasapula ka mang rebay Jabunton. Pues, manandan ka laengan ti mayat amang reba jay buntot. Tapto isudan to ti dusaan, dagiti kaibaan no madadaal ti taengda. Adula amin nga ibagbagam si kasisang. Saklatan ah. Jak garod kayat nga dadakas ama pasamat kan ka, no kas pangarigan ta agpung tutuman dagiti kaibaan, ti panakdadaan mo ti pagtangan da. Awanda ka sa mapasamak kanyak iso adinak lapdan. Lakay! Sumartang kasisang. Taurag burburiri ka. Dinak may suro. Jak ngaming kayat nga dadakas ama pagtang mo, taay ayateng kaunay, Bernabe. Saan nakman abulbulaan si ka? Aman, punot ibagbaga. Kas makita mo't, suot ko lata to'y nagparisan ta asing-sing a nagbato iti diamond. Kung gayam. Ay, jasing-sing ko nagparisan ta. Inuksot ko iti ramay ko kahit indisok iti tukador. Anya? Kaano pa nga inuksot mo jay sing-sing? Iti lang kalman. Ay, ingka kitaan. Tama ang kit din na pukawan iti nang iti swam. Uwan, kita, ditagan. Hello, Pipita. Hello, Popoy. O na, kumusta kayo nakan kamutaw? Nasaya at matlaangan kang nagtigay yung Pipita. Ket, agyaman na ka, iti panang bagbagang kingkwana. Naimbag ko na tanakataray ka adagaws. Idi, gandatin nakakumaabagkalain. Pesos po no dito, Pipita. Takas na umasok si abot si agong na, hindi nakapungtot kanyak. Isa si marakadagos na delikado. Nay, Pupuya, di mo tun ulitin nga ibaga. Dagiti saan na akaya tamangay. Why? Ewan, Pipita. Ingam, saan nga ulit dagay. Uray, ulit-ulitek. Ngay bagat kong kwana. Gapoy ti panay magam. Agwapo, artistahin pa. Talaga mo gwapo ni kamuto, Pupoy. Apay nga ta, Pupoy. Adi na pa'y mapanunod ti agaram. Kwa. Ay, Pipita. Mababain ngamin tigay jam ta. Iswa di na maibagat ti agat nga. Nervyoso, ngam gwapo. Pipita! Rodeline, umay kay man ditoy! Darasin nyo! Sir! Kartingan nyo! Abi na! Sir! Apay! Ang dito pa kayo? Apay nga awan mo't tintising-sing ko nga indisok itikalman dito ito kador. Ay! Awan mat nakikita ka sing-sing dito to ka daw. Ay, sana mapali naman mo nanay walis ko. Katsi ka Pipita, awan nakitam? Ay! Awan, sir! Amang ano, saan mo't adita tukador tinangi parabawan yaw. Aman, dito'y tinangi parabawak. Apay ngamin nga inuksot yun, di taramay yun, Simakit nga ron tiramay ko anak kayo suungan ti sing-sing ko. Iso nga inuksot ko. Anya? Sa di nung marutan tayo ti
sinyaw. Agpod no kailangan no asino tinangidulin ka na kayo. Tay ko na kun, sir. Diyak nakit-kita ti singsing ni bagbagayaw. Uy, siyak, tata, saan kumataan nakit-kita uno na daldala po, hindi nagdalusak. Ay, susapo. O sige, birukan nyo man nga rod. At damat lang rito yung balay no awan tinangala ng ilimang. Saan mo nga iyakar ti alipuspos ka, Bernabe? At dalakit din ang tedam, di nagparisan ta asingsing. Salbag ka, bakbakitan. Ta sino kumamot nga iti pangtadak iti dayjay? Pamu kaya, no dakit din babaem? Anya, ay saan man atilad ang masarsaritam si Kasisan? Amumet no kasano ti kinasimpet ko. Iso adi ka agatap iti sana nasaya at kanyak. Ngala, bareng no mabirukan matlaang nga rod, dagiti katulong ta, dahil nakangingina asingsing. Mabirukan tanawan na nga la. Iso nga orayan ta ti resulta ti panang birok na. Pasensya kayon, sir. Di minabirukan ti singsinyaw. Anya. Sir, ay tata, winales, kinasirip mi amin na nasulsuli. Ngam kaskas diya saan may nakita ti singsingyo. Ay salbag. Sa dino nga ruden ti ayan ti singsing ko. Numunakit na kangingina dayjay. 100,000 ti agpares iti ginatang di konsisang dayjay. Ay, nakiwar ko pa yan da aparador ta Bernabe. Ngam kaskas din nga awan ti singsing mo. Ay sus, sa dino nga tangaruden ti ayan na. Talaga ka de nga awan kada kayo adwa tinangidulen, Pepita, Rodelen? Awan induldulin ka, nana. Tadyak nakit-kita ti singsing nga ibagbaga ni sir. Uray siya, awan mo tindulduling ka, awan. No saan ada kayo tinangala? Mga no. No anya, apay adi mo ituloy sisang. Mga no dagiti maning kaibaan tinangala ti singsing mo lakay. Anya, ay dagiti salot a kaibaan. Talaga nga ad-adaman ita na kayat ko arbaan dya buntaon. Sige, nitakan sisang. Madayon, kat napan na inala ti palakin barita. Ay, Bernabe! Di mo rabaan dya buntaon! Agsubli ka! Ito'y alkansyak akawayan, ti katalga na pagilang mga kiti birbiro kunda asingsing. Tayon malpas ti kontrata ni Pepita, pumanawak tumaten dito'y. Maya, ada kay ba napapabasulan ni Nana Sisang? No kasta nga da mapukaw agamit, no kwarta dito'y balayda. Ketsyak, tag buenas. Ang piman pa ay dagiti kay ba nakanayo na mapapabasol. Masapul ang maribak deti abunton. Alaman no agpaiso nga adda kaibaan. Sigurado arungwar ken agtataray dan tulakid de. Apaman ang madadael ko ti pagtaangan da. Nagpaiso nga adda kaibaan kas kadaan sisit iti day ti abunton. Ay, Bernabe! Isardeng mo ti magraba iti day ta abunton! Isardeng mo! Matanak sisang. Di nakanawaan amang reba iti day ti abunton. Kakay nga dadakas nga ramidan da kang ka dagiti kaibaan. Isong isardeng mo ti magraba! Ipatan na. Saan nakalapdan? Kaya't ko ang makita dagiti kong ko na makaibaan. Saan mo ang makita ida no isuot da dagiti buniti da? Isuot di mo ambisyonan ida ang makita. Kaya't ko ang mapasuble ti cellphone kan singsing ko apatsem ngayon nala dagiti kaibaan. Iso nga ituloy ko arbaan dati abonto na ko na mapagtangan da. Ibatanak! Tagnak! Urayak lanay para sisi! Di naklapdan, kat umadayo ka kanyak sisang, taang mga nusika ti baritaek! Ayan, nay ko. Nagsakit ti pading ko. Ana ito pa itira mo ti balete. Anay! Nana! Anak mapagkasama ka na kayo! Napang ko inanawan ni Tatam a Bernabe, amang reba iti bunton, at ang dagiti kaibaan. Ang inwadag na, kat na iparusisiak. Anya! Ay, nagsakit to'y patong ko. Anay ito pa itira mo ti balite.
Nagdakasan tinaramid ka na kayo ni Tata Bernabe, nana. Ay, mabitlaan. Inakayaban ni Pipita. Da kami ti mga tibay ka da kayo, mga isur, kiti kwarto yaw. Ay, saan? Kabaalak mo ti tumakdaan kan magna. Ingkalatan ituloy ti trabaho. Mayat man day tilining tama sa baboy. Kapag isutiloom na. Sige, agawa ang nga ruti ag merienda. Uray kat, ado tininitak asaba ang merienda ta, kamuto. Danik, sakto mabisinak. Kapag kayam, ada malagip ko. Anya day ta? Kasunay, hindi nagsasarita kami kinipipiti ti cellphone. Apo, at dinamag na. Anya man day ta, dinamag na king ka? Apay ka no, adi mo mapanunod si agrayo ti balasang. Itinto tagwapo ka kayo man. Win. Akat, anya tinsong bat mo iti day ta sa lutsod na? Kaya siyempre imbagak tagpaiso. Tadak kaya ti agulbot. Anya rutin bagam? Kung managbabain ka, iso di mo mapanunod si agaram. Day ta lang timbagam kang kwa na? Win, saan ko aninayunan? Magure ka. Saan mo aninayunan pa'y? Isanan. Nakamapay ti nayon ko. Ang mga naimbagam pa'y. Tisang kaibagam kanyak at tukmamak. Ay, saan na kamuto? Tama buto nga amang ibagay ti taking kuwana. Apay ang mabuting ka amang ibaga. Idinto ta isumot tisang kaibagam no daduma. Mabuto nga rod. Tama nga no maibaga na king kaakas dating bagak. Ket kabirin nagtumanin. Nasaya at tamom tagsakbay. Ta sigurado abagkiling kang kita talaga no man naibagambay day ta at tukmamak ken pipita. Dandanin ni marumba. Tay ti dagdakla bunton dito ti dakkel apalitay. Namapay nga ay. Awan mo ni Tata Bernabe dito eh. Sige nung matatinapanan na. Ay, at mo dito ti barreta kan pala. Ay, napan nga tati amok. Ay, anya dito? Ay, wallet. Itaka. Ay, alayok man. Ay, tay pitaka ni Tata Bernabe dito. Na? Nagado na kwarta. Ginasakot. Andapay. Ay, andapay dolyar. Ay, surtik man da ito yan. Alat amin tili na ulit yung awalit ni Tata Bernabe. Kalpasan na, ikalik dito yung awalit ito bunton. Tapno nagitin tumanan kaiba anti papabasol. Adda manan ikarga kiti alkansyak akawayan. Ay, agpapaknanga kiti kanda kiti sidong tagiti amok. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Rodeline, nagkapwam? Ay, di ta rubayan Pipita, nagdalusak. Sige di ta akong katni makay ninumak. Anya? Di ta arubayan ko nana. Awan mo titay. Nana, ulbudan naksamot ni Rodilin na. Inak man kita ay no talaga ang nagdalos di ta arubayan. Ay, apo. Salbag. Narigat mo't akal yun da ito'y abuntong. Ay, mayat ko mano nadanon ko itanitak yung iti balayda. Kabarang kayat nak kumaatulungan amang rimba iti da ito'y abuntong. Inutaklat akal yan. Maribanto na ta. Pita, umay ka man. Nakam. Ang gati ba kayo? Ang mga numabisin itan ni Tatam Bernabe. Biso mangisagana ka man ti merienda na. Ta inkanto ipan iti pagkalkalyan na. Oo na. Awan gayam. Padasem tuman kit di abagbagaan Pipita. Adinan ituloy aribaan jay bunton.
Barang no, denggan na ka. Sige, Nana. Padasin tawa ka sa Rita. Barang denggendak Ngam, nudidak denggan. Ay, pasensya na. Wen, basta padasin tulat taabagbagaan, Pipita. Nagbubulas man ang dagiti nating tapo, boy. Huwag nga rin. Makapabang arik na. Awan subang bay aditigra. Ay, na adun tuman ang tiapitin tayo. Laki di Yung awan sirbit, kinaado ang maapit na kamuto. No ismam tumanan ta agdo na rin na to. Nya, isalbag ka. Ah. Taaging ka kadita, di mo pala nalipatan dahi di panang donartay di natang kadagti na didigra ti bagyaw. Saan kun to apulos amalipatan di kamuto? No, Naglaro kat ibagbagada man ng tipag-asa nga ada low pressure area. Ang mga no, mabukod abagyo kat. anya? Apay adi mo ituloy? Kat, ang mga no, agpalastog kang tumanan. Ah. Kat, agdonar ka manan itinateng kadagati madidikila. Salot ka. Kaya't mo ti ibagak, asikanto ti donaranda. Apo kay kayat ko nagsaya atong kamuto. Padasak mamati umawat iti dinasyon. Wan, bayam, tainak to ibaga iti amamok, ngagtagi ko iti maysa a punerarya. Tadunaranda ka iti balay mo, iti agnanayon. Anya kayat mo, ordinaryo, metal, wenno anya. Anya! Ay, kamuto. Awan kayat ko, kadagiti ngayong bagam ngay donar na kanyak. Tajakpay kayat si matay. Salot ka. Kanday ka. Kapasita kunday ti abunton. Jak inggaan aging gaamar ba amamimpensan. Ay. Ay. Ay, hanya timbalon mamirianda Pipita. Pansay kan sandwich, tata. Isang niyo pala. Kang merienda kayo. Madamdam apay. Kalyik pa'y basit. Nay, nakaaliw mo kay bunton, sir. Wan, Pipita. Ang awang pa'y matrimwar nga ansisik. Gaputa saan mo't ngamin apod no, nga adaan si Sait mo no kaibaan, tata. Wen. Ang dakkel ti pamati ni Sisan. At agiti ansisit kas kada kaibaan ket agbalbalay day ti bunton. Iso akalyek pa'y. Ay, sir! Nay. Ada data. Wallet samot na ito nakaliyo. Nay. Tinsamat wallet ko na ita. Wallet yun, sir. Kitaan nyo ano at na pwede na pulsayo di wallet yaw. Awat di wallet ko. Isulakit ni neta nakalik dito bunton. Oh? Kitaan nyo, sir? Wine! Talaga nga iso. Na ito'y nay. Kitaan nyo, no, at dalinaon na ita wallet nga nakaliyaw. Nay, huwag nga paiso. Nay, apay nga awan mo tanapolos tinagyan na akwarta na ito wallet ko. Itinto ta, at dapat tuloy ang nagyan na. Nay. At tinakaskas daw, sir. Apay anak kaliyo dita, ti wallet yaw. Ay, agpaiso ka di nga adda ka ibaan, Pipita. Ngunang tumat nga da kaibaan. Ikay tumat ngamin mamat pati kanya. Iso adimon ituloy aribaan jay bemasita na kabunto. At daman itan adinak maati pa amang reba ije buntong Sisan. Taadong teatraso kanyak dagiti bagbagam makaibaan. No isuda nga agpaiso tinangalay ti kwartak. Apay, mano amin ti dagaw ti kwartam nga adda iti wallet mo. Basta, dakkel agatad Sisan. Anya? Sabali pa di talo asag sa sangagasot adulyar nga iwalwalit ko. Ay, naglukot. At ado ati nagyan na. Huwain, iso nga adong teatraso kanyak dagiti ibagbagam akaibaan no iso da tinangala iti kwartak. Iso nga ituloy ko arbaan ti apon da abunton. Anya ti kunang Pipita?
agtatakaw dagiti kaibaan ngagbalbala iti dakkel abunton iti asideg ti poon ti balite ti talikod ti balay dagiti amom. Uwin ka mo to. Oo. Dahil ti pamati ni Nana Sisang. Napukaw ti ado akwarta ni Tata Bernabe. Ni, apay nga isuda ti papasulin na. Nakali nga ron ni Tata Bernabe ti walit na ti pagkalkalyan na abunton. Anya? Wait, nakita na ti walit na ijay. Ngam, awan apulusa ang tilinaon ti walit na. Agraman ka no, ti talo gasot, atulyar na. Naglokon. Apay, pudno nga ta nga dakaibaan? Diyak mo ang maging gaita. Narigat ko pa ang apat dyan nga dakaibaan kamutang. Ay, ura siya. Kasla jackpot yan, Pipita. Ay, Rudelin, pag-aasim, inkaanawaan ni Tatam Bernabe. Nay, anyat panganawakan ko nana. Nagturong man ni Jay Bunton, kat ituloy na kano aribaan. Sigurado nga at dalakit di nga agaramid dagiti kaibaan iti saan amay parbag. Numadadaol Jay Bunton at aangda. Isuwain ka anawaan, Rudelin. May mayat sano da kayo timapan mga nawa nana. Ano siyak timapan, sigurado din nakdenggag. Ay, sige, umay ka. Tadwa talatan timapan mga nawakan ko ana. Ewan nana, sige, hintay nga rudain. Rebaan ka na bunton. Ay, saan? Saan? Kaibaan ka din tinagikis. Ay, Bernabe, isardang mo timang riba iti day tabuntag. Si kamot gayam tinagikis itay Sisang. Kunak lang no kaibaan itayan. Nay, basit naggayam iti saan nga narabay iti dakalabuntan, Tata Bernabe. Wen, Rodelin. Ang maging gayta, awan matlangan ti makitak arumar a kaibaan. Ay, isardang mo daytan. Umay kan, tayin-tayin iti balay. Ay, aguray kayo. Taituloy ko lang arbaan dahil tinabat-bati at turo dito ibunton. Ay! Saan? Saan? Ay, Tata, anyan ito rin mo rin ibuntan. Ay, nagaduda. Ay, anay! Nagadunga anay! Nay, Ay, salbag kasi Sisang. Kunam apagtaangan na diti kaibaan dahil ti abunton. Angam, anay matiad dahil ti unag na. Ay, siguro akit. Inalistuan dagiti kaibaan tinagbunitay. Iso asan tayo idan ang makita. Anya! Ay, talaga anabisina na kiti panangrebak iya bunton Sisang. Ay, sige. Agawaan nga ron, timangan. Agpagaw ka man pa'y Pipita itin na po. Mabit lang nga ron. Ay, Pipita! Agaw ka man paitin na pa'y. Katnay, permiti bisinant ni Bernabe. uwan madam. Kunam nga adda kaibaan. Awan mat. Saan tayo kano ang makita dagiti kaibaan no isuot dan tipbuniti da. Iso anawayada agtakaw no kayat da. Padula amin. Tiket di kinalakam amamati kadagiti sa pugso idi ugma. Pita, sikan tiag labat na siyak tiag dalos. Ay, wan. Okay lang, Rudelin. Hey, Rudelin. No sigat ti agdalos ket. Pasilapem analaing ti datar Katnay, addan to umay asa nga ili tayo inton biga. Sino nga iti may asa nga ili tayo, nana? Umay jay gayem ko a paranormal expert. Taami reason na no ada kapulpulapul tayo a kaibaan. Andiyan? Talaga ka di apat sinulat nga ada kaibaan, madam? Awan, Pipita. Ay, Pipita, saan ta kontraan ni Nana Sisang? No, retati pamati da. Hala, hinkay kid di ka dagiti trabaho yo. Tapno masapsapa kayo ang makalpas. Anya ti pamatim ka dagiti bagbagada kaibaan. Dakas, wino na sayat na. Sigon di apong ko abakat kamo to. Kas kada tayo kanyumat at tao dagiti kaibaan. At tatakas, dapat na sagaan. No kasta, dakas sa kaiban nga rod ti agbalbalay ti bunton arin ni badya amo ni Pipita. Ano si pagkunan si amo ni Pipita adakas akabaan dagiti agbalbala iti bunton ti likod ti balay ka. Gapo ta isukano tinakakalyan ti lakay ti walid na. Nga awanen nagyan na. No dilangan ti ID na. Ay sus, kamuto. Kaibaan nga rod ama nagdagdakas ti agbalbala iti dagiti abunton. Ay sus, delikado Umay na
Nakaado tinawalis ko awara. O naabubot iti pa nag-general cleaning ko. Nakadado pa'y asupot. Kanya nagituyo. Na, ako rin ka. Kanya dito nalukot iti na yung pisatela na siglutan. Kanya nga taday taya. Kita man ang mga kitno pagsayaan. Na. Kwarta! Sa ngarapot na kwarta! Sa ngaribo! Huh? Nagadon na kwarta! Ay, uri ka tamang di makakita kanya ka sa bali. Ay, sukibot kung da ito kwarta. Ay, naktipisok amin iti alkansya! Saan? Alay, wandak. Nidak aribongbongan. Saan? Saan? Bernabe! Agrin ka! Ay, susapong. Sisang, ayan na kiti kaibanan ng aribongbong kanyak. Anya? Kaibaan ko na? Gayam dito'y indayon ko. Nailibayak mo tin. Ay, tagtagayin na plagayam ti amin. Ti amok agpaison nga inaribongbongan dagiti kaibaan. Anya? Nagtagtaginip ka kauray aldaw? Yawan ka is ka mamang ipapapilit nga adda kaibaan. Iso anay tagtagayin ko idan. Kamuto, dandanita mo ng agapit kadagati natin tayo. Huwag nga Rod. Meron ako mati panagapit tayo iti sasangpet ni Pipita. Magat, ta adan to kaduwatang agburas kadagati natin ta. Awan. Kan ada planok iti sasangpet na. Nitiplanom. Wano, iturod mo ka rin yung iba kasi ayat mo king kuwana. Saan? Ang nangarod. Nalipata mo na birthday town? Ang kaya man niya. Oo. Saka na ti pa nag-birthday. Ang nangarod ti planom, Ay, gumata nga kiti baboy taparjan tayo. Anya, irantam ayat ti agpadaya. Saan? No di ka datay to lang at agsasang. Latay lang ka da Pipita, kasta. Saan? Awisik tumad da pare Wilson, da pare Nestor, ni Delphine, sino pa dita? Ay, may mayat no, datay lang ka da ti Pipita nga kisango. Tapno saan tayo uli na rin kul, kamuto. Kitun mo. Sut ka po na, lilitsunan lang, di katangag. Tayo mo't lang, tagsasangaw, iti kasangay ko. Apay nga taanapan ni Rodilin iti basement. Anya ti aramitan na itay? Kung nagtumpay nga adda kaibaan, Pipita. Apay nanang, ada ka din nakita yung akay ban? Ay, saan asya kinakakita? Nudikat ni Tatam Bernabe. Anya? Nakakitaan ta ka na, madan. Nakita na ida iti tagtagainip na. Inaribungbungan da kano, kayat da kan idi atangran ti asawak. Anya? Kagura dalakit diti panangrebana iti bunton abalay da. Iso nagpakita dan kan kuana. Madam, tagtagainip laang dayjay. Saan nagpaiso? Anya? Nukas ta? Di kalat tamamati nga adda kaibaan, Pipita? Saan, madam? Awan kaibaan. Ay, sige. Adaywan ka nga rudon. No di ka mamati iti bagbaga. Titakan. Nay, imadayang. Nakas na masurog. Inak man daangan iti basement. Kitaag no anya ti aramidan ni Rodilin ijay. Kapurpur siya, anak. Apay anapan ni Rodilin iti basement. Awan mo tamong maramidan ay jay. Apay nga tanga. Ti Rodilin. Anta igaman na asa nga putod akawayan. Kat adda ipispisok na. Ay, ti cellphone ko. Picture. Atay ka. Agsugli akon itinagapak. Ang mga makita na. Narigatay na. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe. At blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Barnabe! Oh. Okay, Sisang. Ano tinapasamak apeng kagsangsangit ka ngayon masidag? Ti kwarta nga impatulod na kiti anak ta, pagpatrimaan ta iti garahe, napukaw! Kasano anak po kaw? Nangipanam. Binungong ko, iti naimpisa tela. Kat insuksuko ka dagiti arwaten ta iti aparador. Ngam, iti nagukakatawan matan. Jesus, amangan no di mon ammo tinangit ipanam. Kastakan tumot ngamay. Iti naudi apa nagukag ko kadagiti arwaten ta. Kat naidulin ko matikunak. Ay, kapanunutan ma. Ang mga no sa bali mo tinang isuksukam. Awan amo kasabali ang nagisuksukat. No saan akadagiti arwaten ta. Apay nga rod nga awan ako nam. Adda at tapag anangala Bernabe. Oh, asino ka nagiti katulong ta? Tay suda matlang ti kadwata dito yung balay. Saan nga isuda ti atapag? Ket, asino nga rod ti amom anangalay ti kwartam? Dagiti kaibaan. Anya, dagiti manen kun kunam akaibaan ti pabasulam. Gaputa dinadaal mo ti bunton at aangda. Isut gapu na ti nakawan datan. Ay sus aya sisang salbag ka. No addaman na nga la iti kwartam. Saan na dagiti kongkunam akaibaan. Tao metlaeng akas kada tati na nga la. Mawatam! Pipita, Rodelin, kumay kay man. Tarasin nyo. Hindi ba kayo pa na kami, sir? Adda na po kaw dito yung balay. Kahit saan nga tamat atake sa niya, no ang damag kami kada kayo akatulong na. Anyatin na po ka, Tata Bernabe. Sa nga bandel a kwarta. Ano niya? Mano amin ti kwartayo mapukpukaw, aya, sir? 100,000 pesos. Impatulod na dyan, dagiti anak may. Pagpatarimaan may ti garahe. Anya? Ay, sana ba niya mawanda asyak din ang anak? Ay, bagayo lang no nakita yung dyan kwarta. Isobliyo, no asino man kada kayo tinangala. Ay, sir, uray na numuak lang nga katulong. Tsak maaramid tagtakaw. Awan inalalak akas ta kwarta? Ay, uray siya. Awan nakikita ka sa nga bandila kwarta, tata. Kan, tsak maaramid tagtakaw, kas kinipipita. Ne, asino nga ron tinangala iti dadya kwarta? Amangan mo't nung dagiti manan kay bandi na ngala, Tata Bernabe. Anya, ay imposible. Saan na ka mamati? Ay, saan na ka mamati? Tao lakit ni tinang takaw iti kwartame. Agatap kada kami ni Tata Bernabe. Ada kami kanu tinangala iti kunkunan na kwarta. Wan kayam? Alagkip ko ni Rutile. Napan iti basement. Ay. Iskanak man ti cellphone ko. Malagip ko kat. Pinicturak ide. Ayan na day jayan. Day. Talaang amalagip ko. Gapo iti buka wa kwarta ti amo. Ay. Kwartan samot dito ipisok ni Rodilin iti sanga putid akawayan. Iso ka di tinangala iti kwarta dagiti amo? Saan akaibaan? Dagiti lakit di kaibaan tinangala iti kwartata Bernabe. Ay, di mo man ipapelit at dagiti kaibaan ti akin aramid si kasisang. Ta sino kumapay nga ron tinangala no saan nga isuda? Awan kaibaan. Natagtaginap mo lang nga ron nga da kaibaan. Di ka pala mamate. Ay, aging gajak mapidwa may tagtagainap dagiti kung kuna makaibaan. Pulos ajak tumamate. Anya? Urayam nga ron Bernabe. Masigurado nga agpakitan tumanen dagiti kaibaan iti tagtagainap mo. Apo iti kaawan latat pamatim kadakwada. Oh, sus apo, adula amin nga ibagbagam sisang. Sa usa upog sulaeng dagiti lalakay kas kada babaket ti kongkunam akaibaan. Nagpinapilit manan itaay dagiti amo ta. Anya manan din nagpinapilitan da? May panggapay tinapuka o kartada. Saan nataapat yun ni Tata Bernabe? Dagiti kaiban din ang ala.
Sika, Rudilen. Anya ti patsyam? Patsyam ka di may adagiti kaibaan tinang takaw iti kwarta dagiti amo ta? Ay won, patsyak day ta Pipita. Tama baling nga agibalbalasin dagiti kaibaan. Gapo iti panangdadal ni Tata Bernabe iti bonton nga apon da. No siya? Jak patsyam nga adda kaibaan, Rudilen. Nga? Anya nga ro ti patsyam? Anyat pamati mi di pa nakapugaw ti kwartada. Patsyam. Husto, jay atap ni Tata Bernabe. At tinakaw ti pada tayo at tao jay kwartada. Anya! Asapo nga ganada. Saan latapat dyan da Pipita kan Tata Bernabe? Ada giti kaibaan tinang alay tinapuka o kwarta? Malaman, Rodelen, isa nga agluto kan. Kat, jay man karne ti baka ti lutwam asida tayo. Wala na. Lutwam amin no kwan jay adda itiret. Nay, nagadungukit din nga ti lutwag. Nulutok amin na gajay nana. Kano 2 kilo na sapay jay karnit bakay jay rin. Wen, lutwam amin. Tay, intantuman agatang itirinib ba ni Bernabe abuntot. Ha? Agatang tayo? Uwe, adasik man nga aywan dagiti kaibaan. Tabarang no isublida jay inalad a kwartamay kini Bernabe. Ay, mayat, ang dalat kaibaan. Isulat at papasulin da. Anya ti kunam? 100,000 pesos na pukaw? White ka mo tao. Katidakas na. At na pa nagatap ti amo mi alalaki at da kami kan ni Rudilen tinangala. Sos, nagdakasin no kas na ti atap na kada kayo ng mas dawak. 100,000? Iduldulin da lang, di da imbangkaw? Wala ron. Kunakan ni Tata Bernabe. Nga uray nung nanumuak lang nga katulong. Tsak maraming kang takaw. Anya nga rin matiko na di kadwa makatulong. Pinagtalikodan na ang iso tinangala. Ala, barang no nakabawan lang ti amoy tinang idulinan na tamas dawa ka talaga. Nagdakla ka na, iduldulin na lang sa dino dita. Sus Mariusip. Ay, sapay lang kumakamutaw. Ngam no agpaiso nga tanang takaw akas iti atap ni Tata Bernabe. Ay, ikarkararag ko. Maduktalan mo't lang day tangag tatakaw. Katwan masapol ama buwan. Tadi ka kat may ramraman ama pabasog. Ay sos. Ay mas to igado Pipita. Natsambaan ti timplana. Agyamanak no magustuhan ni mutla ang titimplak, Tata. Di ka una busbusog Bernabe. Kat na narigatan no mahiblad ka. Ay, may anak lang ang mga sisan. Tada ito iti pangiliwliwagak iti napukaw a kwartata. Gam. Apeng anda na ilasin na sidaan kan inapoy dita. Dinailasing ko dagita. Ta income to man iyatang Jerry nebba mabuntaw. Sir, apa yan? Namin sir, barong ka no maayo da kan ni Rudilen dagiti kaibaan kat isublida tinapukaw a kwartayo. Ay sus. Anyan ti mapaspasamak kada kayo. Ilaan dangar aramitan niyaw! Baka kumaitayon ka kin ni Tata Bernabe. Di maipapan iti nakitak nga alkansya ni Rudilen. Diyak mo makatsimpaw. Gapaw iti panagdebate da atwa. Ay, Bernabe! Bernabe! Hala! Adan sabutan da ka sa napasamak ka ni Tata Bernabe. Nakidisalid da. Ay, ti amok itay kat mataya ko na. Ano ka napasamak, madam? Sir? Nabati batak Pipita. Ti amok kat saan kun amariing itay. Iso napaikisak. Ay, nawan ka iskanti ka na yun mo apa ng hibagbagang nga adda ka iban sisang. Iso ana itagtagainop ko manin ida. Anya di inaramid dagiti kaibaan iti tagtagainop yo, sir? Binagkildak kang pa iday. Gapo iti panang rebak iti puntaon. Kunak to pa'y ngamin kan ka. Aday jay titaeng da. Ngumdi kan to mat mamapatay. Ay, sumat lagaya man na batibat kayo, sir. Iti tagtagainop yo, binakil da kayo ti kaibaan. Uwan nga ron Pipita. Kat iti pan nakaitagtagainop kumanin kadakwada.
Kasla mamati ako nga adda kaibaan. Ngita, mamati kan nga isuda tinangala ide, tiwalit mo. Anangalaan da amin akwartam, agraban ti tallugasot adolyar mo. Mamati aksan sisang. No kastakot trumbang nga patsyempay nga ruda. Nga isuda tinangala iti nakadulin na akwartata. Uy, posible akaibaan nga agpaiso. Sir, madam, ada ipudnok kada kayaw. Mabalay, pakalawlawagan ti amin. No pudno, wenno saan nga ada kaibaan. Ha? Anya ti ipudnong, Pipita? Sige, ibagamon Pipita. Saan na kami napaggagarin? Maipapanday to'y kan ni Rudilin akadwak akatulong, sir, madam. Apay ni Rudelin, Pipita? Panagkunakit. Isaw, tiagbalbalin akaibaan di ti balayo. Nay, apay anak ko ng tikas ta Pipita. Surutun dak, sir, madam. Mapantayo iti basement. Ijay ti ayan ti sumbat ti na ibagak. Ani Rudilin ti agbalbalain akaibaan. Ada ka ba ilagayam di tibal kung kamuto? Wen, tasanak pa yung makaturog. Ada ka di pampananutam? Isuan na atap king kanila dyan? Hindi man, ay baga kanyak ni Pipita, iti mawag. Ano tinaybaga na aga? Adda ka no dakalagata na napukaw, iti balaya pagpapayanda. Katidakas na, isuda akatulong, ti atapon ti amo da lalaki ang nagtakaw. Ay, pulos! Adi maaramid ni Pipita na itakamuto. Talaga mo, ngam aging gay, ti sanda amaaman na sino at talaga ti agtatakaw, ay kat may ramraman lata ang mapabasol. Ti aramidan ta, ikararagta iti Diyos. Tasapay ko ma, tamamban din sumutlaan nyo sa asino, ti agtatakaw. Wow! Kapag isugkayam, kanyak ti singsing ni Tata Bernabe. Ito na nga maipadas ko Kaya mo dagiti amo, agraman ni Pipita. Kat nakaturog ako. Di daan mo ngay mayat iti basement. Tapno yaakar ko iti pangilambangak iti alkansya. Iyakar ko iti nataltalagad a lugar. Sana mo pala namamanta. Siyak ti agbalbalin na kaibaan iti day balay. Apo, adon tinagyan ti alkansya. Pasig akwarta amin dagiti amok na ito. At dapat talo kasot adolyar. Hoy, Rudilin. Tata Bernabe, Nana, Isang, Pipita, siriring kayo pailaan. Wan, anya day ta igamo asang kakupa da kawayan. Alkansyan samot na ita. Apay matartaranta ka Rudilin. Apay akas lang matartaranta ka. Butakam na ita kawayan iti sangwanan may. Anya, awan pang butak ko, Tata Bernabe. Hingkalaan ti bunag, Pipita. Ay saanan. Maparpar at agos na ita kawayan ng igam ni Rudilin. Magto'y tabuong at kaparpar ko din. Saan? Saan ka at tumaray, Rudilin? Magto'y ta igam mo. Ano yung matapilkan siya? Parparak na ito'y akawayan. Ayop ka, Rudilin. Magnanakaw ka. Si kaghayam ti kaibaan, Dagiti napukaw a kwartame, tinagyan ti alkansya. Sir, kitaan ni tiramay ni Rudilin. At damot ng sing-sing na. Nay, kusing-sing ko abir-biro kag anag bato iti jamanta. Iso dahil taan na itiramay mo. Ayop ka, talaga man nanakaw ka. Pakawanan da ka diya, Tata Bernabe, ng sisang. Sampag ka, pagpapasulit lakit din dagiti kaibaan. Ngam si gamit gayam ta agbalbalin a kaibaan. Ay, kalbong kayo ta. Sampag ka. Aday ko. Madam, gusto! Isang gusto ko man! Sinat ni Rudilin! Pipita, agyaman na kiti panangikanawam kanya kadagiti amo ta, Kaputa, uray nagbasol ka, Rudilin. Adamot lintag ang mangusid ken ka.
San aron ba nga patayin da ka? Babaeng ti panang dusa na ka. Pakawanan da, kiti pa nakasisirap ko iti pirak. Hay, Rudilin aya. Dagiti lagi din kaibaan ti pagpabasulan ni Nana Sisa nga agtatakaw. Kung si kamot gayam. Sika, ti pudpud na nga agtatakaw. Hagasong dahi ta, nagbalin ka pa yan akaibaan. Ti balay apagpapaayan ta. Rodilin, gaputan nagbasol ka? Anong sama? Masapol nga ikarom ti nagbasulam. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.